ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum Shibanta Kajing Rakhi Yakajing Dap San Posnam Kajala Megalia, Ka District Mission Management Unit West Gentia Hills District, Harangkat Kajing Trailang Mat Ka Office of Block Development Officer Ka Amlarem CNRD Block, Kila Penlong Ka Self-Help Group Mela Camp, Bat Yaka Health Camp. Yakani ka self-help group Mela Camp but Health Camp lapan long ha pelau inowel amlarem ha kaba umentri ke sarkar jilla uba lakmen rembui ulalong ke mukongsan harengkat ka jingedon lang jang Deputy Commissioner ke West Gentia Hills District uba Garot LSN Dykes lembaru Subdivisional Officer jang ka amlarem CNRD Block u Abilash Baranwal bat kiwei ke sarkar dai wale ke ini they will recognize ka ye health self proof they will rato ye ki phone ka mada batao video ka ma chiklor tam da pelot hapa ka di ka subdivision ke yang kinim to vai rap kini to empower ge kama no perchan ye phi yo ye bhi o yei hala ke jong kecap yang phi kam jola kamon o ye bu kerchan ye phi de phi ye ke jong kesem wa ki pramarjan marpa sospan rup hatli ki SSG DMG hapo keni kes blok ke yang ini kanim pukut ka kani dangbun ka sarkar kani fokus ka sarkar kani paik ka kamun o kentu khamtam ye kinong rep kinong riam ki ba em ka sap ka phong keleng ki thao hapo ka state yung i ka em ka masulak san thao to li ki long yung ki wa em kam akiwa ima ka rep karya iya po ka amrem subdivision yang i hanya pao na kachispa kibro MK imki haka rep karya kan kamte o chief minister hay snok tilang bagi external aided program yang kasarkan ada formulate ki ia fokus kaman yung kentu ye kinong rep yung mentoy ki yung gesem tengati kesin ke dokter yang yepi kentu yepi Presiden BO lene secretary Lempiang to please come and collect. Wui rehen na amutang. Tidak. Dekar. Larger plan and Maulong. Jaran hilang na bakur